Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinin na papujian na punemanang ipong Allah Ta'ala. Huwag pamasaya na masaro at charinna. Makita tamas salaung, maring talinga tamag gari-gari, masaro paista tamag kapakapang. Huwag iya maturuing iya jukangan na watpih. Allo lisungan na aswinan newan ni. Gangkana na sabari na rapi siki mutamari lalan na si diay wattu iya na riwattu mga ribiye. Rigaw ang kata, pada salaywi bolat tudangetta. Iringangi wi akka ajeta na tujo kalorion rona purifong Allah Subhanahu wa taala. Idi gaga akatta sangadin na untuk pasien narangi padupay tandra araja sukuru ketta. Araja tepat kalorifong Allah Subhanahu wa taala. Ya naritu engka ki hari rilalan na yewi on rumah barakai. Si kira-kira akatta pada mailo padupay yarega fugau wi koritu si die pas surawajina pong Allah Subhanahu wa taala ya naritu rifatatung isampajam mangribita. Nasibaw berejama makuto mati sampajang isata nasibaw te berejama mati insyaallah. Makuto perpemang tadali PTW koritu fangole salawa andrangi papasalamata. Masari pangulo lori ali malabina nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inabi nan niya sura yang keri fancaji fole rifong Allah Subhanahu wa taala. Nabi nan niya sura yang keberi utusu fole rifong Allah Subhanahu wa taala rilebo na iya wilinewe. De gagalang akatta sangadin na untuk palampu itu anu majekwe. De gagalang akatta sangadin na untuk pakasingi wi ampe kero na rufatawe lola riwan walino na pong Allah Subhanahu wa taala. Narimakon na naroh. Idi sebagai atamatapan na pong Allah taala. Idi sebagai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si boleh-boleh ta ang taki ko ritu si mata pak dupay wi tandra papujita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara angka kisimata pada rifa megewi koritu salawata lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narimakon na naruh. Marilah kita budayakan salawat setiap hari, bukan hanya ketika kita salat, ketika kita mengerjakan salat, bukan hanya ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi si boleh-boleh ta angka jadikan ini sebagai budaya lori atau tongal linota. Setiap hari ang kakisimata rampi-rampi asam malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wadding iman caji sahabat na sabari narilolongan ngiri talai syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasri mundrinna fung Allah Subhanahu wa taala. Nasabak may gataw Bapak Ibu na capa iri talai salawa. Iya tu salawai agagamagampan ripapole. Gratis. Akan tetapi maraja angke na maraja ake gunana risesena ini umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam materi asari mondina fung Allah taala. Ya salawai dena iwaja. Ya salawai anu magampang. Magi na magampang. Nasaba iya salawai de na pada sampajange maka da iya sampajange de na jaji sampajange na rekodi ganga wejinne. Na yakia salawai namo de ganga wejinne tanari kosimata maringerra ki dengan cara masalawa lori Nabi ta. Maka mesti na tarima fung Allah Subhanahu wa taala. Iya rosalawa ede na pada sampajange maka da musti mafacingi pakiat ta musti mafacingi onro mele rifake mas sampajang. Ne kei rosalawa ina mo ko ki galutta samantara ki mabingku samantara ki bajewi darata. Samantara ki ma motor na to meringerra lori nabita na to masalawa lori nabita maka fa insyaallah na tarime fong Allah Subhanahu wa taala. Cuman may kami tahu na capa iri telai salawa na sabak mage na kada
magampa mi ripapole, magampa mi matu piok ko boleh ugan rusu itu ripuada iro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga gangkanna mata kalupai. Na iya lupo na pambalan na ritelai salawa. Salah satunya, angkai na ramperi lalan na dia riwayat. Angka si iya riwayat ya naritu riwayat tunai zaman na Nabi Musa alaihi salam. Jadi zaman na Nabi Musa alaihi salam cerita. Tania zaman na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de baca jaji Nabi ta. Iya riwayat riwayat zaman na Nabi Musa alaihi salam. Angka set di kalolo ri zaman na Nabi Musa alaihi salam. Iya ro kalolo ri tallai ahli maksiat. Kegaya sang ahli maksiat puramana ni najama anu masalah isande na iya rawati angka ritalla sabu-sabu najama toy angka italla mapa bitemanu nulle najama toy angka italla mataliput-talipun dalele sabagian nulle najama toy nasaba makremit to mani tahu ahli maksiat gangkan na narapi ipasukan na angkan nang kasewawat bapak ibu narapi ipasukan na iya rodendre la fukallolo ahli maksiat narapi ipasukan na lele rifamasinya kung Allah Ta'ala. Jadi patunatama cara may bapak ibu. Napi mukadimay. Narapi ipasukan na lele rifamasinya kung Allah Ta'ala rodin iro la fukalolo ahli maksiat. Gangkan na riwatun na tarampo ibaritay makadamate iro ahli maksiat ikor kampung Apa yang terjadi? Mario sini na kampung Kemudian rapa itaw napan nang kataw mate. Rapa itaw melahirkan keputusan, aga keputusan nah, ya bawan ni janasana iro la putu mati ukwatora rupi, aga alasan nah, makadei keputusan rapa ay rogi-rogi minasang ilamma, magay matau manasana sa tau lisa naraka, magay na jama sini na nasa jama salay puramana ni napapuli, minun ni maculi makunray ni dalale sebagainya, puramana ni na jama salay. Gangkan dari biang ngiro dendre janasana la fukalolo ria torarupwe. Apa yang terjadi? Nonno iparintana fung Allah subhanahu wa ta'ala lori na pangulukan Nabi Musa alaihi salam makde Musa jokka korisi di kampungi angka tu janasa ukko tu taumate na biang itawe iro wujuna ukko ya torarupwe. Ale iro wuju murusu mulamma itau lisa suruh gaya tu. Coba bayangkan, pak kampungnya maka tahu lisan neraka tapi maka di Allah Ta'ala tulis surga. Gangkan rodende Nabi Musa jokke. Makutane oko pak kampungnya. Sininda pak kampungnya nondre makutana dega rampe-rampe made cingidan der lapu kalolo. Maka manu he aja nata tali sara tak bemina sawatu tak. Magai manasana sa tahu lisan neraka. Magai nasi mata dosa minatan namasan nasa napapole riwatuna tuari lebo na yemelino fung Allah Ta'ala. Gangkan herang Nabi Musa. Nah ya sifatna Nabi. Yaitu sifatna Nabi Bapak Ibu. Nariko angka perintah fung Allah Ta'ala. Risuro jami yoro perintah. Kemudian timbul tanda tanya besar. Lori alena. Maka sifatna tu Nabi na jami yoro na palisu makutana lori fung Allah Ta'ala. Gangkan na fure rodendre na fasuku rodendre yoro. Na lamba yoro la futomate la fukalolo ahli maksiat. Lisui Nabi Musa makutana lori fung Allah Ta'ala maka diipuang. Ang kami la wakutana magi jita sanginangi iyo tahu itu lisa suruga. Nama kedamana mi aja nangi korpa kampung sini na pa kampung ondre makutana diga ga maka da tahu lisa suruga maka kedamana mi lisa neraka. Dan kana herang ana sepom. Magi tak kada tahu lisa suruga. Aga jawaban na pung Allah Ta'ala lori Nabi Musa potir. Makde jawaban na pung Allah Ta'ala Nabi Musa Musa iya tu nasangi pak kampung ya kutu dia na salah. Nariko pak kita mata miri rita dia na salah. Memang iya tu tahu jama-jaman na sini na puramana na jama anu masalah. Na iya kia angkanang kasewat tu Musa angkasi di amalan na iya tu lapu kalolo. Gara-gara iya ro amalan na si dia lo hapus si sini na dosa na yang kepada pura na papule. Gang kana herangin Nabi Musa makdi aga nero jama-jaman aga nero ibadah na papule iya lapu kalolo. Makre angkan kasewawat tu. Ia tu lapo kaloro na runtuk na buka kitabmu ya na runtuk kitab Taurat. Riwat tu na timpa kitab Taurat. Tapana tuji akorosi di asa taroki makre okina Muhammad. Na inapa na rampe iro asange. Ya ko irampe tu asan na Nabi Muhammad pare tu lona tu makre ireke ni se di salawa.
Yena roga salawat, nulle salawat paling gampang salawat kutu. Kudena nerule rampe, kudena apa la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka dapat mani Muhammad. Direke ngi mancaji salawat. Na rampe iro asangnya na baca iro asangnya rilalanna kita tahu maka Muhammad. Kemudian miti we matanna na bau iro kita Timunna pas okko asanna Muhammad. Makripong Allah Ta'ala. Gara-gara iya tu si di amalan na si di salawat. Wadang pangimanang iro rinre sininna pangkautan na iya de na si cocok si bawa rilalanna agamai. Engke ko ritu wadang pangimanang ni nasaba ni urapang ni makde iya tu tahu ni sa suruga. Itu salah satu bukti makde iro salawai anu magampar ri papoli ne kia ake gunana ri sesiena rupa tahu liwa rajana liwa lopona bapak ibu terutama lori ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa inilah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu hal yang kita rindukan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina pita macam mai. Narampi pun Allah taala rilalanna kurang lebina. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 46. Narampi pun Allah taala makriman amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Makrifa betongan ayat na Allah taala man amila salihan falinafsi. Nigi tau fugau amala salih falinafsi majappu alena matotu sendiri na fugau kang alena iya tu amala salih. Wa man asaa fa alaiha makoto porosi balikanna. Na nigi na sa Allah taala. Papole se di agaw adorakanga papole se di dosa rilebon na iya velenewe. Majappu nasari matotu mati ja'na ri asuri mondrinna fung Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Majappu kuammu kuang Allah taala masaro adele mas riatanna. Akatana rilalanna iya be ayai. Angke koritu pong Allah Subhanahu wa taala. Na fanasanga ki makade. Iya rupong Allah taala de na panigi-nigi. Betuan na ada atatogi, arutogi, pegawai togi, pak galut togi, pak darat togi dan lain-lain sebagainya. Nariko iya rupa tahu papole se digau amalak soleh di lebut na iya beli dewe. Majapu idik nari tu tahu na fakelori pong Allah taala mutama rilalanna surga famasena sehingga angkaki koritu nariki pong Allah taala sebagai mutama rilalanna tahu na folewe asan nangang tahu na folewe asau kini nawaga mati ria suri mondrinna pong Allah Subhanahu wa taala. Makoto para si balikanna nariko iya rupa tahu papole se digau adorakangang papole se digau na pisangkap pong Allah taala rilebut na iya beli dewe. Waman asaa fa alaiha majapuna sarimatotu mati jana ri asori mondri. Dena mungki tawe makbua ja na idi lolongan mati pacalana ri asori mondri na Allah taala bapak ibu. Itu intinya. Nariko ini pugau ira tasalange maka ini tumati dupai wasile na ri asori mondri na Allah taala. Dan apa yang terjadi di zaman saat sekarang ini? Maegan itirita ke televisi. Sesuatu yang benar tetapi disalahkan. Sesuatu yang salah tetapi dibenarkan. Naikia perli. Riato karilalan na ati kami nama pacita makade. Aja tali pusing. Narikota sampai mati cocok menurut rilalan na agama na Allah Ta'ala. Yakinkan dalam diri tak makade. Kebenaran itu memang bisa kalah. Tetapi kebenaran itu tidak akan pernah salah. Fakoli memang. Makade kebenaran itu memang bisa kalah. Tetapi kebenaran itu tidak akan pernah salah. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai amal soleh. Nariko tuma bicara di tujuanna amal soleh Bapak Ibu, maka salah satu pertanyaan yang akan muncul di benak kita. Maka dina kiga je riasang amal soleh. Kiga na riasang irona fakilori di lalanna agama na pung Allah taala di tella amal soleh. Maka na faguru ki agama na pung Allah taala maka ding na iya ritallai amala soleh iya dari tu se die agaga masuna mapedeceng rilino nan niya maki apalangi materi asuri mondina pung Allah taala fakoli pemang ritallai tu amala madeceng mapedeceng rilino mapedeceng ilori iri mapedece telori padatta rufatau nan niya maki apalangi materi asuri mondina pung Allah taala maka iya na turiasa ngamala soleh sehingga na paringarai kita fan ritata maka dei
Silengat tu nak ritelai amalak madece si bawa amalak soleh. Silengat tu ritelai amalak madece si bawa amalak soleh. Aga penjelasannya. Maka dia nareko amalak madece belum tentu narekingi pung Allah Ta'ala sebagai amalak soleh. Akan tetapi ia namun nareko amalak soleh sudah pasti ni amalak madece. Ufakoling ifemang. Silengat tu amalak madece si bawa amalak soleh. Ya ko amalak madeceng belum tentu nareke pung Allah Ta'ala sebagai amalak soleh. Ia namun nareko amalak soleh sudah pasti ni amalak madeceng. Kegay waktu nariasan ni amalak soleh. Nareko angkai mati iro agagai idolongan ni apalan dari asrimon dinda pung Allah Ta'ala. Maka ia na tu agagai ireke ni sebagai amalak soleh. Oleh karena itulah nareko maelo kisininna pappedeceta rilebona iwilinewe. Sininna pangkau kam madecetta yang ke pada pura ripapole rilebona iwilinewe. Atau iro pangkau kam melo ripapole rilebona iwilinewe. Maelo ki na sarek komang iro pappedecetta. Nareke ipung Allah Ta'ala sebagai amalak saleh mati ria suri mondina pung Allah Ta'ala betuan na ada. Nawala ipung Allah Ta'ala pappedecetta ria suri mondina na sabak apalama lapi mati ria suri mondina. Maka de tofan ritata angka tu apa syaratna nariko maelo kisininna amalak madecetta. Nareke ngipung Allah Ta'ala sebagai amalak saleh mati ria suri mondina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegena yero apa isyarat? Yang pertama, syarat yang pertama musti rifat diboleh ritela tepak rilalenna wa takkalita Bapak Ibu. Musti matapap pi lori pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magai yang menjadi dasar sininna rufatawe mati ria suri mondina pung Allah Ta'ala iya naritu angka mogi tappa nafa dibola rilalenna wa takkalina. Angka mogi iro tappa anrenge tau nafa dibola ri wattuna tuari lebona iwilinewe. Maka ina tumatu mapan nassa sininna rufatawe riolona pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ria suri mondina. Nareko angka mogi tappa tafa dibola rilalenna wa takkaleta. Maka fa insya Allah sininna tu pappedeceng yang ke pada ripapole ri lebona iwilinewe. Maka fa insya Allah narekeng itu pung Allah Ta'ala mati sebagai amalak saleh ria suri mondina. Betuan na ada nawala ipung Allah Ta'ala pappedecetta na sabab apalama lapi-lapi yang ke pada pura na jansia pung Allah Ta'ala. Magai na sabab maiga ayat na pung Allah Ta'ala tu rampe rilalenna ko ramalabina. Makre iro pung Allah Ta'ala na rekomailo i rampe ritujunna amalak salewe. Musti na rampe ritujunna tepe. Maka to parapi masih balikan na. Iro pung Allah Ta'ala na rekomelo irampe ritujunna tappa musti megatotu ayatna na rampe tewi tu ko ritujunna amal asalewi. Pada padanna na rampe tu pung Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna aku ramalabina di dalam Quran surah Al-Asr. Maka di pung Allah Ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat ila akhiril ayat. Maka di pabetongan ayat na pung Allah Ta'ala wal asr demi waktu asar. Demi masa sininna rufatawe ang kamanang irilalanna arogingange illa alladzina amanu wa amilus salihat sangadinna wa matappaina ang kamay ko ritu mapugo amala salih. Itu salah satu contoh di dalam Al-Qur'an. Kung Allah Ta'ala na rikumailo irampe ritujunna tappaina rampete ko ritujunna amala saliwi. Makoto poro sibalikan na malikumelo ipong Allah Ta'ala rampe ritujunna amala salewe musti na rampete ritujunna tappae. Makoto por tappae na rampe pung Allah Ta'ala musti na rampete ritujunna amala salewe. Begitu pentingnya rifa di bola ritalla tappa rilalanna wa takkaleta Bapak Ibu. Hadirin sidang jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narimakona naro. Nariko ang kami tappae ma di bola rilalanna wa takkaleta. Na angka kisimata poji pugau ipapole ritalla ipapperece rilebona yevilinewe. Pada padanna say dia tahu na foji bangun di kampung na foji bangun infrastruktur ang keweri kampung na foji masumba bantu taweri lalanna kampung na ang kamawi tappa na pak dibola ri lalanna watak kalena Bapak Ibu. Maka fa insya Allah ia tu decenna na rekeng ipong Allah Ta'ala mati ria serimondina sebagai amal soleh betuan na ada na wala ipong Allah Ta'ala mati iro papedecenna na sabab apalama lapi-lapi ri serimondina pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makoto paro si balikan na nareko iro tawe na poji papole amalak madeceng rilalan na kampun na nekia de igaga tappa na pak dibola rilalan na watak kalena. Maka ia tu papedecen na irekeng sebagai papedeceng na iya kia de narireke tu Bapak Ibu sebagai amalak saleh de nawala itu pung Allah Ta'ala mati maga na sabab de igaga tappa na pak dibola rilalan na watak kalena Bapak Ibu. Intinya
Angka kisi mata pak di bola ita pak rilalan na watak kalita. Mabiasa tu Bapak Ibu, mabiasa. Natupo kiki kutu. Biasa nari kumilit tamo tu sampajang. Maka daki ay matupi. Ay matu laba matu kemudian laba watu biasa tu tapa angka irasakan pada kita tas selengin apa pada kuturi bergetar di saat dingati aga betuan nero tajagai lalai itu atita magai nasaba angka mo pitapa itu mak di bola rilalan na watak kalita ia minarik kota salewi ibadai pakkasiwiang dalam keadaan sadar na deni gage ro tendre deni gage itu masih lengi kulala watak kalita mati itu atita asan na kumaku itu. Tapi kung kamu itu tendre pada kini kau maselang. Biasa tu biasa. Pada samana sa dituri maselang turi pikir agak dek na ifigo den dero sampajang samana sa dituri maselang. Berarti ang kamu itu tepat di bola rilalan na watak kalita. Tajagai lalu itu tepat tasay pe mangiro tepat na sabak na wiri mo pi kapercaya akong Allah Ta'ala untuk pak di bola iro tepat rilalan na watak kalita Bapak Ibu. Hadirin sidang jamaah salat isya, salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya narikumailo kisinin na amal madicita nariking kung Allah Ta'ala sebagai amal saleh. Betul na ada nawala kung Allah Ta'ala papiricita na sabah apala malapi-lapi mati rasurimodin na kung Allah Ta'ala. Musti rifat diboleh ritala sifat keikhlasan Bapak Ibu rilalan na watak kalita. Ang kakisimata pakasingi winiyata. Na sabok magay sikas-sikasin na sebdia jama-jamang manuru idi. Na ikian narikumaja iniyata umelo papole iro jama-jamangnya Bapak Ibu. Madeceng iro jama-jama meleri papole ne kia maja iniyata Bapak Ibu. Berarti dei patu nareke ngi papericita pung Allah Ta'ala sebagai amal saleh mati betuan na di nalawala pung Allah Ta'ala na sabak apala malapi-lapi mati rasrimudin pung Allah Ta'ala. Magay na sabak sifat keikhlasan ngede igaga rilalan na watak kalita sa baluri papole iro jama-jamang. Nariko makasing iniya na tasik dia rupa tau Bapak Ibu. Wadi jaji iro jama-jama meleri na jama. Termasuk jama-jama lino. Naikia na riking pung Allah Ta'ala mati sebagai amal saleh betuan ada na walay papiricita pung Allah Ta'ala na sabak apala malapi-lapi rasrimudin pada na ini pak galungnya yare ga pak darai sabalung rijame galutta sabalung rijame darata angka ki simata mapasan re lori pung Allah Ta'ala makka deh puang angka kak me puang melo mak galu puang angka kak oye mai pulang melo kak jame darak puang na saba idi wakate simata ia paling nareku angka mati wasele na udupa puang majapu iya na rawasele na ufake makatuo si bawa lisa bolaku puang sarekuam mangi na mawatang ipapina dikku papole sini na parintata puang iya na mua palit na reku angkalap bin na puang majapu asumbangang ipuang lori lalan na furewe rilalan na agamata puang maka to mapakewe niyak na irekeng isabagai niyak madeceng maka mau ni jama-jama lino mailok na papole rilebot na iya bilenewe maka fa insyaallah matri asori mondrin na fung Allah Ta'ala direke ingko ritu sinin na papedecen na sebagai amal saleh pole rifung Allah Subhanahu wa Ta'ala rigau angkana fung Allah Ta'ala nawala iroden ri papedecen na nasaba apalama lapi-lapi ri asori mondrin na fung Allah Subhanahu wa Ta'ala narimakon na narosi boleh-boleh ta sabalung ri papole ta sidi jama-jama Bapak Ibu angkalalo ki simata pakasingi winiata sabalung ri papole iro ta sidi jama-jama. Yang ketiga syarat na narikumailo kisinin na amal madicita na riking pung Allah Ta'ala sebagai amal saleh mati riasuri mondrin na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musti si cocok pisibaw rikadan na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rega rikita na hadisa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuan na ada Bapak Ibu sikas-sikas sinna sidde jama-jama manuru idi. Manuru idi maka singir jama-jamang na iya kia. Dek gaga papalau pole risese na agama na pung Allah Ta'ala baik pole ri akuram malabi na pung Allah Ta'ala makoto poro pole ri hadisa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rega pendapat para ulama maka ia tu jama-jamang na rikurijame majapude patu narireke sebagai amal saleh materi serimondin na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala sikas-sikasin na jamangnya menurut ini neke na rikode gaga papalau risese na agama na pung Allah Ta'ala majapu aja tajama ia tu gagai magai nasaba dek tu nareking ifung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh mati betuan ada dek nawala itu fung Allah Subhanahu wa Ta'ala mati ya serimondin fung Allah Subhanahu wa Ta'ala magai nasaba iya tu jama-jama ripa pulewe silengangi sibawa pahanna rilalenna aku ramalabina andrengi silengangi pahanna rilalenna hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hadirin sidang jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, narik kumailo kisininna jama-jama madeceta. Nareke gifung Allah Ta'ala mati sebagai amal saleh ri asrimon rinna fung Allah Subhanahu wa taala batuan ada nawala ifung Allah Ta'ala papiricita. Musti iya tu anu ripapolewe mapirece ngillo rialeta. Andrangi mapirece tewi lo ripadatta ripancaji. Sikas-sikas sinna amalak madecenge menurut idi. Nareko iro amalak madecenge mapirece milori idi nekia makasola ngilori padatta ripancaji. Majapude patu nareke ngipung Allah Ta'ala sebagai amal saleh mati ria serimondina fung Allah Ta'ala. Perpadanna dia tahu. Dia makunrai. Setiap pagi, setiap hari nareko tatimpa isiang ngepure mas sampai subuh misalkan. Napoji pacingi pakaranga bolana. Napoji pacingi pakaranga bolana betuan ada mapirece ngilori alena. Ternyata usut punya usut tiro dende ropuna na ben ngilori pakaranga bolana bali bolana. Betuan na ada maka solang ngilori padanna ripancaji. Memang madece ngilori alena. Nasabak mapacingi bolana. Ternyata iro dende ropuna ro na ben ngilori pakarangan na bali bolana. Betuan na ada na werengi susah bali bolana. Maka iya tu dendre paperecen na lori alena de panareke ngipung Allah Ta'ala mati sebagai amal saleh. Betuan na ada de nawala itu pung Allah Ta'ala paperecen lori aleta. Nasaba apala malapi-lapi materi asrimondin na fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na iya pamalat na. Tau angkewe si mata na puji pugau amal saleh ri watuna tua ri lebo na iya bilinewe. Na rampe ko rito pong Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalan na ako ramalabi na di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Maka na iya pamalat na tau angkewe si mata na puji pugau amal saleh ri watuna tua ri lebo na iya linono pong Allah Ta'ala. Majapuna di nagagat cautan ri pamalat na aga pamalat na kami namatan ri materi asrimon rinda pong Allah Ta'ala. Ia naritu nariko si runtu ni atai si bawa puan nari asrimon rinna fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di fung Allah Ta'ala rilalena aku ramalabina di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka di fabatungan na ya na fung Allah Ta'ala. Nigi tau cita-cita, nigi tau harapkan, nigi tau puminasay. Asiruntukan na si bawa puan na ri asrimon rinna fung Allah Ta'ala falyamal amalan salihah tarolale na pamegewi amal salena riwatuna tuwa irilebo na iyewelinona fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nule okoni upagangka asiruntukan tarilalan na iyewe watu mabarakai mamagi-magi nafa barakai fung Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama lori to mabicara narikuang karodin ri atas salahku Bapak Ibu. Maka tafarajangan nggak dampeng karena saya hanyalah manusia biasa yang tak terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga apa yang saya lakukan pada kesempatan malam hari ini mungkin di mata bapak-bapak dan ibu-ibu hanyalah bersifat biasa-biasa saja. Nika makdei ajak tetangga ini nggak bicara, akan tetapi tetangga ini agak bicara. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.